بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله، مي وانت وليادة تشيبنو مي إيمان مكان أكمل ترجنا إرّا قدنا كيادة نتي تأكنا جتشو وصو إيمان نجراته وما ركن ننجلو جتشو وما كل يؤتقين جتشو مي يا رب إيمانك أنا نوكين إيمانك أنا مي أكمل كسبنا إرّا قدنا علمنا ما كن والرواهم اللي إمهما كأيغانا دغاي اللي دغاي كانوا ديبه مالي بيتني أم دلغا مكان والله لجچو أكاتا تدلين والله لجچو فكينيا فدد علمنا ما كان فكينيا كان تو اساغا لجچو فكينيا كان رغورفما جچو علمنا ما كن نم ربين إساف إجچو هداية بينامني توكو ملقا يو قباتي ماكينة هارا تكو كنمني هيابن يو بتاتي يوقل في أركك أباتيتين ماكينة هارا تنا كيستاي وفي أوفين بيكو أكم اتفايدمو دندا أكم أوفو دندا هندن دو جتشو يو نمني براسا أوفي مالي تكي يو براتي مالي جتشو أكو مسان نمني هقف إلا يو براتي يو علمي بيكالي يو إيغانا اتدلقو دابه akkuma namticha eegana qabeenya qabusani keegana oofu wallahi akkuma san namni ilmiillee barate himuu malee yoo ittiin dalayne taate qaayidaa isa akkasuma jechu yoo eegana amma namtichaan mallaqa qabu kun osoo akkaataatti oofu beekeo makiinattillee fayyadame jechu hajaa ofii bakka fe'e fixatuu hin danda'a jechu deeme yookaan maaltu jira يا رب إيمانك أنا نوكين إيمانك أنا جتشو كإرّا قدنا يا نتيت فكيني مؤمن توتا يا رب دبتو مال جو قرآنك يسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أكنا سفة مؤمن توتا ودبت ربي مؤمن توتا جتشون جا ربي إسانا نوغي مقار ربي إسان برات الأهمي نوغي إيغانا قرآن إيغانا إسان الرقرأم ورق قلبي نساني صدات تجد ورق قلبي نساني سوكا نوفت كإرارفة كإرا صداتا إسان نسنجي كأيغانا أما اللي وقيا كسي كرام وإسا كسي صداتا إيمان إيغانا إساني إداتو جد ورّا إيغانا أما اللي ربي إساني إرتي إركتن جد كواتك كان صدان كأيغانا وانا قول ربي كان أكنو اللي إسي كواتك كان صدان ربي مالي جد مينو تكم يو قرآن نرتي كرام حاجات إنك كان جرو ميك كم كمسجد وجب مارك ومسجد كانوا صلاة ودهم يو إجانا شيء تيجي دعوة قول هو كتبا قول يو سلاني كانوا أكنا قونا جنة ولي حساسان جرو حاسوان جرو ميو قرآن نسكرهم أتوف بيتا قلبين تيمي هجم سودات هجم مي قلبين تدس جت مي أكم وفو بيني بيننا وفو لالله تني بينتشو وفرقنا جتشو مي يا ربي ما نمك يا رب تقوانو كني يا دا مرادك هنا يا رب نوبوتي هندن ديتا يا رب نوبوتي عباد الله مي ربي كان قد دفنيتي هكذا زبنا أرقا جرتا كاوسو إيغانا برئي إسا هسيني هل كان إسا أرقنا جتشو بربيتني وان كاليسا دلين إرّا كأيغانا قيامان رفقنا توبي جالا إساتون أسكالابي مالي بجنانين كل آت قريب شفت إيغانا وانت نمت أزديما كالو رججو وانت دبر سنسلة ترى نمو جلاج ترارا كنافو
mee iimaanuma kan akkami arganna mee akkami arganna iimaana kan itti haayaannu ibaadallah nu dhibee bar akkaataa isatti argannu iimaana kan mee yaa rabbi iimaana kana nuu kenni yoo haalaa namaa laaltu yoo nafsiyaatiin illee laaltu ka silaa waa takkaa dubbatanii miti ka jal'isanii rabbii ufii bichaa gabbaran waan eeganaa rabbii mu'mintoota isaatii qaalii seene san isuma argatuuf silaa ka taaggalan jechu ka eeganaa tattaafatan jechu walaakin rasuulatu nuu hime malee hadiisa namtichaan eeganaa ilmii takka dhoyseetiin jedhe yuljamu yooma alqiyaamati bilujaami min annar ni lugaama guyyaa qiyaamaa jedhe lugaama ibidda jahimi santu nama sodaachise malee silaa haala namaa yoo laalte keellee yoo laalte ka jal'isan ilmi namaa kun nama garii yoo ta'e malee barqajeeleetii miti waa kulli irra dhibbaan dhibbatti waan shari'aa irraa orgite orgameetii miti bar wanti eeganaa akkanatti nama himuuf ima waa ta'a ilma namaatii ma dongoggora haa ta'u garuu sababa ilma namaa kana gorsuun namticha rabbiin qajeeluma isaa fe'e yoo qajeeleetiin jedhe sababaa sanii rabbummaan na milkeessinaa jechaaf ammallee hoo aadii rasuula rabbii amaanaa rasuula rabbii geessuuf salawaatullaahi salaamu rabbi alee narraa geessa osoo ayaata takkitti illee taate jedhe kanaaf akkana ta'a bar hadiisoyiitu jira ka rasuulli salawaatullaahi salaamu rabbi alee aliyyiin jedhe aliyyiin maal jeen yaa aliyyi jedheen rabbiin eeganaa siin qajeelchituu namticha tokkicha khayrun laka siif caala jedhe gaala didiimtuu irra maaliif jennaaniin gaala didiimtuu tanatu araba biratti qaali jechuudha yoo amma nama tokko sababaa keetiin da'awaa kee caqasee waan eeganaa karaa badaa irraa karaa qaceelaa islaamummaa kana yoo qabate yoo inni khayrii kuma dachaa rabbi isaa deebi adada guyyaatiin inni illee addumatti argata kuma san kun illee hadiisa isaa caqasee irraa qajeelisuun agas argatee cuqituma isaa argata osoo ajrii isaa irraa waa takka illee hir'ine jechu ani yaada kuma jedhe malee sanii oli rabbituu beeka jechu haga rabbi isaa qabu khayrii isaa akkaataa inni dalagateen rabbiin isaa qaba jechu kanaafuu ibaadallah kanaaf malee yoo haalaa namaa laaltu si jibbisiisa mee yaa rabbi nu tolchi mee olii gaddeem fasiiruu fil ardi fanzuruu deemaa dachii keessa laalaa jee rabbiin waa hedduu baroonti uumaa rabbii kanarraa laaltu haala ummanni itti jiruuf haala eeganaa rabbiin ilma namaa dachii bakkee garii bishaa irra garagalchuun halaakuun roobaan waan adda addaati halaakaadha jechu kunuu maali waan tokkichummaa rabbii irratti illee nama qajeelcha ibaadallah wanta silaa eega rabbiin nu uume duuti nurraa ooltu mana kenna ima deemna ima himama yeroo maraa nuu hin galu mee yaa rabbi nuu galchille onnee teenya tanallee yaa rabbi nuu gal wanti godhuu qabnu haga dandeenye silaan uu hin dandeenyu hammuma kanarraa mee ufaatissinu ammallee uma namaa kana haasa'u irraa mee ufaatissinu ammallee hoo jibbaa namaa tana qalbii teenya keessa haabaa ammallee uftuuluullee uftuffatuullee mee kanallee of keessa habaaf haga dandeenyu mee maa nama tuffanna nuti nama akkana jirru kun maalirraa uumamnee of alaal mee maalirraa uumamnee nama akkanaa kana taanee walii gad deemna halaallu bishaan irraa uumamnee bee maniyyi ilmi namaa kun bishaanuma awwalli isaa achirra maniyyi marraa mee namni akkanaa maaliif uftuula maaliif ammallee nama boona mee haatiin xillinu of duuba deebineetiin jechu tuffii namaallee of keessa habaaf waanyoollee of keessa habaaf waanyoon tun toltuu namaa nyaatteefitti jechu kanaafuu yaa rabbi iimaana nu kenni ammallee gosaanillee aanaanillee akka waliin foone almuslimu akul muslim muslimni obboleessa muslimaati jechu obboleessa kee kasitti aanu ka waliin dhalatte jechu aku shaqiiqa takki uktu shaqiiqati tagaraa takka waliin baatan dhiira ta'i dubra ta'i isii kaafiraa irra obboleessa kee ka islaamaa karaa saasantu sitti aana jechu yoo rabbii si milkeesse isa waliin jannata seenta obboleettii tee yoo kaafira taate waliin jannata seenuu hin dandeettu
isaa raasaasantu obboleessa keeti jechu kanaafuu gurraacha ta'e adii ta'e wama ta'e ta'u islaama taanaan obboleessa kee ka sikkalaawu jechu hawaariyyiina keeti jechu keessoo keeti haa jaalannu jechuudha haa jaalannu rabbi jaalala waliillee nu haa kennu mee itti haa yaannu akkaataa imaana kanatti argannu ibaadallah itti yaada mee gizee ramadaana qur'aana akkaan qaraadha akkaan eegana miskiina biyyaa to'anna jechuu gariin nama ilmi namaa kayrii waan daladde atuu ni beekta ramadaana keessa masjiida waan dhayita sunnaa guddifta salaata zikrii guddifta mee amma eessa jira kun mee akkuma gizee uf yaadatummaan kulliin mee mataa kee keessa deebi'uuf laal qur'aana gizee ramadaanaa nama 3 4 5 6 ka 3 ol buusetu jira jechuudha takkii ka tokko buusee jira jechuudha qur'aana kana osoo qaraaneen oolu jechuudha namni ramadaana keessa mee amma ramadaana akka gizee qur'aanaa sanitti qara'aarta mee uf laal mee uf xiinxali yoo beetta akka gizee duraa san ta'uu baate akka imaanni keenya nu laafe beeki akka dhir'ate beeki imaanni keenya osoo akka gizee ramadaanaa sanitti gammaanuu taa'e maasha Allah silaa bareeda ture garuu namni gariin kam akkasii saahiba qur'aanaa ta'u jira jechu mee uf haalaallu gariin namaa jechu warri akka kayrii gizee ramadaana keessaa dalagatuuf amma akkasitti dalagataa jira irraa dhidhise mee uf haalaallu jechu yoo wanti sun dhabame maal jedha re'an atuuni beetta jechu laafinna kee kanaafi namni silaa gara deemu sani waan gaarii dalagateeti itti deema jechu dukkana qabri kan namni si waan isin jirre dalagaa kee malee achi deemaarta bakkee saniif haa tolfannu jechu waan nurraan hin hafne har'a ta'ii boru ta'ii hin beenu jiruu duniyaa tana qilleensa si fakkaateetiin akka sin gowwomsin akka nun gowwomsin ibaadallah وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولعب هكذا جرون دنيا تنتاني جل ربي تبا ملي كفايدان قم شورا وأددا كان ملي انتاني وإن الدار الآخرة خير لو كانوا يعلمون قند آخرة سنتو سنيج على سوك بيت تنتاتي جل ربي سنتو إيغانا نوج على بر نتو والله لملي وفبرا قم نامره قرينك إن شيطانك إنك نوكل ربي نوكل كنا كغرنا غور جدو ليغن اوفار يو قرآن قدفت ملي وانتين سجل لفتاجة شباك إنا يجانة كيسا باس لعنة الله عليه أبارس ربي سرت تاجرات كناف اتهايان نجيش عباد الله قرس هقف إلي وسو قدتي يو ربي إيغانا نمن فيد من جيش ورا ربي إسفيد ربنا هاتاس يو تكشو سينا محمني ربي إيغانا نما فيك أتعلم سنمتو نما قهجتشو تكو إيغانا دبتمين ربي ورا فيد من هاتاس عباد الله وانت كل هماتاتي علمي نما تقچيس جتشو كل إساه غرين دعوة غري وعدداتشو دلقاتو ربا مجتشو هما اللفا قوتي إما هما جتشو مرتو إما فرات دربا جتشو ركني كينا دلقا كان جتشو كانوا إيه أكاتاتي دلقنو ولا اللي جتشو ربي دلقا كان اللي نوها لافس عباد الله ربي واهم مكان ورأي قنا إساف جتش همه قياق قيامات ملك ورب نهاتاس عباد الله كنافو أكاتا إيمانا كان أرغنو اتهايانو مي اتهايانو أفمايو متاكي إنا كان أفهاقا فنه مي أكم وتا إيمانا كان أرغن للي سلا جلالمي تانجرو غند كان إرجع ورأتياديتين بر ملك ورب نهاتاسسو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.